Kwa majina naitwa Stefano. Kwa mazina yitwa Stefano. Nampenda Yesu sana. Arakunda Yesu cyane. Bengi bananijua kwa jina la Papi. Benshi bamuzi ku izina rya Papi. Nina furaha kubwa sana. Arafise umunezero mwinshi kusimama mbele yenu jioni ya leo. Guhagarara imbere yanyu kuri no mugoroba. Acha mara moja tuende kuneno la Mungu. Reka rero rimwe na rimwe tuje mu ijambo ry'Imana. Msomaji mzuri, musomyi mwiza, atusomeye Yohana sura yake ya 4. Adusomere muri Yohana igice ca 4. Atusomee mstari wa 22 mpaka 23. Umurongo wa 22 gushikana kuri 23. Msomaji mzuri atusomeye. Umusomyi mwiza adusomere Yohana 4 22 gushikana kuri 23. Afikisha hata 24 sawa. Naho yoshikana kuri 24. Okay, turasoma muri Yohana 4. Samahani kwa kuheshimu neno la Mungu tunaweza kusimama. Mugerageze muhaguruke twubahe ijambo ry'Imana. Turasoma Yohana 4:23 gushikana kuri 22 gushikana kuri 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mwebwe musenga ico mutazi. Tweho dusenga ico tuzi. Kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse. Niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri. Kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kwisenga mu mpwemu no mu kuri. Amen. Soma kwa Kiswahili. Yohana 4 sura 4 mstari wa 22 mpaka 24. Tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Ninyi mnaabudu msichokijua na sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu haukutoka kwa Wayahudi. Lakini sasa inakuja nayo saa ipo ambayo wamwabuduao halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Semeni amen. Amen. Shangilia neno Bwana kwa makofi mengi. Dukomera amashi jambo ry'Imana. Alafu unaweza kuketi vizuri. Hanyuma unashaka kwicara neza. Unipatie macho yako. Umpe amaso yawe. Na unipatie masikio yako. Kandi umpe n'amatwi yawe. Usikie nini Roho Mtakatifu atasema nawe jioni ya leo. Umve ico mpwemu yera za kuvugana nawe. Leo ni siku special. Uno musi n'umusi udasanzwe. Ya louange na adoration. Yo guhimbaza no gutazira. Leo ni siku kubwa uno musi n'umusi ukomeye ya kumsifu Bwana na kumwabudu. Wo guhimbaza Imana no kuyitazira. Na ujumbe ambao Mungu amenipatia jioni ya leo kwa ajili yako. Ubutumwa Imana yamaye kuri no mugoroba kubwawe. Inasema kuwa muabudio halisi. Iravuga ngo kuba uhimbaza nyakuri. Ama vrai adorateur. Change umuhimbaza ukuri uko nyene. Kwa sababu Mungu kuko Imana anatafuta watu wenye kumwabudu. Irondera abantu bayihimbaza. Amen. Amen. Tutazungumuza kwa muda mdogo. Tuza kuvugana mukanya gato. Na ninajua kuna kitu Mungu atabadilisha ndani ya maisha yako. Kandi ndazi ko hari kintu Imana iza guhindura ku bugingo bwawe. Utatoka ku ngazi fulani unaenda ku ngazi nyingine. Uza kuva ku rugezo runaka kuja ku rundi rugezo. Kukuwa mwenye kuabudu halisi. Kumenya uhimbaza vy'ukuri. Acha nikwambie kitu kimoja. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Kuabudu Mungu guhimbaza Imana ni tofauti na kuomba. Biratandukanye no gusenga. Unaweza kuwa muombaji. Urashobora kuba umusenzi. Lakini hauko muabudio. Ariko utaruhimbaza. Lakini ukikuwa muabudio. Ariko uruhimbaza. Utaweza kuwa muombaji. Urashobora kuba umusenzi. Amen. Amen. Muabudio yoyote ule. Uhimbaza wese. Ni muombaji. Ni umusenzi. Lakini muombaji. Ariko umusenzi. Sio muabudio. Ntabwo ari uhimbaza. Sasa Mungu hala lazima abaombaji sana. Imana rero ikeneye abasenzi cyane. Mungu iko na lazima wanao muabudu sana. Imana ikeneye bajya bayihimbaza gose. Kwa sababu ukikuwa wa kumwabudu sana. Kuko iyo bayihimbaza gose. Utatoka ku ngazi fulani unaenda
kwenda kungazi uva ingine. mu rugezo runaka uca mu rundi rugezo. Na ndio maana leo jioni ya Niyo leo mpamvu kuri uno mugoroba tutazungumza juu ya kumwabudu Bwana. tuza kuganira ku vyerekeye guhimbaza Leo Imana. ni siku kubwa ya louange na adoration. Uno musi ni umunsi mukuru wa louange na Lakini adoration. wakati hautambue kumwabudu Mungu, Ariko mu gihe utaratahura guhimbaza wala Imana hauelewe kumwabudu Mungu, cyangwa udatahura guhimbaza unaweza Imana, kuya hapa, urashobora kuza ngaha utatoka yasho, ukava icuya, utatoka makamasi, ukava n'ibiseru, utatoka kila kitu cha kukuchokesha, ukasohoka uri lakini umuntu arushe, unaenda vile gisu ni kuja, ukagenda uko waje, kwa sababu haujue namna gani ya kumwabudu Mungu. kuko utamenye ingene ushobora guhimbaza Mbele Imana. niendelea, nikwambie kitu kimoja, Imbere ko mbandanye ndakubwira ikintu kimwe. nikupatie kuabudu Mungu ni nini, Ndakubwire guhimbaza Imana ni iki. Amen. Amen. Na kumsifu Mungu ni nini. No gutazira Imana ni iki. Manake definition, Ni definition konyene. kuabudu Mungu Guhimbaza Imana sio kuimba, ntabwo ari kuririmba, sio kurukaruka, ntabwo ari gusimbagurika, sio kuimba nyimbo ya polepole. ntabwo ari kuririmba indirimbo ya bukebuke. Na ndio maana watu wengi Niyo mpamvu abantu benshi wanakuja mbele za Bwana bazi imbere y'uhoraho kumwabudu Mungu, guhimbaza Imana, lakini wanaishia kunyimbo, ariko bagaherera ku ndirimbo lakini hawatamwabudu Mungu. batarahimbaza Imana. Nakwambia muda ni mdogo, Ndakubwiye ngo umwanya ni muto, unifuate tu polepole ariko utanielewa. nkurikire bukebuke uraza kubitora. Kuna wengine wanaweza kuja, Hariho abandi bashobora kuza anarukaruka, bagasimbagurika, anaimba sana, akaririmba cyane, lakini hatamwabudu Mungu. ariko ntahimbaza Imana. Kumwabudu Mungu Hariho guhimbaza Imana maana yake nini? bisigura iki? Kuabudu Mungu Guhimbaza Imana ni kumuambia maneno ni ukubwira Imana amajambo ya kisi alivyo. y'ingene ameze. Amena. Amen. Kumwabudu Mungu Guhimbaza Imana ni kumwambia maneno mazuri ni ukuyihayagiza Imana mu ya majambo kisi meza Mungu alivyo, y'ingene Imana imeze. na kumsifu Mungu No gutazira ni Imana kumwambia maneno mazuri ni ukubwira ya Imana amajambo matendo meza yake makubwa Ibikorwa na bikomeye. yale anayoyafanya. ibyo akora. Amen. Amen. Sasa kumwabudu Mungu Guhimbaza Imana ni kumwambia Mungu jinsi alivyo, ni ukubwira Imana ukuntu iri, kuangalia Mungu jinsi ni alivyo, ukuraba ingene Imana iri, alafu unaanza kumwabudu jinsi Mungu alivyo. ugatangura rero kuyihimbaza. Nyimbo Indirimbo inatusaidia idufasha kutuleta kutuzana ili kwamba kugira ngo tukue nafasi mzuri ya kumwabudu Mungu. tube ahantu heza gushobora guhimbaza Imana. Usiimbe, Nturirimbe uishie kunyimbo tu, uherere ku ndirimbo gusa, lakini nyimbo ikukokote, ariko indirimbo igukwege ikufikishe nafasi mzuri igushikanya ya kumwabudu ho Mungu. gushobora guhimbaza Imana. Amen. Amen. Wakati tuko tunazungumza juu ya kuabudu, Mu gihe tuko turaganira ku byo guhimbaza, hakuwezi kuwa kuabudu ntago hobaho guhimbaza kama hakuna Mungu atamana na kitu. n'ikintu. Amen. Amen. Adoration Guhimbaza iko katikati ya Mungu biri hagati y'Imana na kiumbe. n'umwana wayo. Hapa Yesu anasema ya kwamba Aha Yesu aravuga yuko munaabudu musichokijua. ati muhimbaza ico mutazi. Manake bale batu Ni ukuvuga ngo bajya abantu balikuwa wanaabudu bariko na barahimbaza habana revelation ya Mungu. abatararonka revelation y'Imana. Amen. 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 Paulo siku moja Paulo umunsi umwe akaenda sehemu, agenda ahantu akapita akutana watu biko wanaabudu, asanga bariko barahimbaza, akutana watu biko wanaimba, asanga abantu bariko bararirimba. alafu kumulango Hanyuma ku muryango banaandika handitse kwa Mungu asiyejulikana, ngo ku Mana itazwi, kwa Mungu asiyejulikana. ku Mana itamenyekana. Paulo akasema, Paulo aravuga acha niingie hapa ati reka ninjira aha, niangalie huyu Mungu asiyejulikana ni hanyuma nani. ndaba uyu muntu atamenyekana. Biblia inasema ya kwamba Biblia avuga yuko alipoingia pale ngo amaze kwinjira hajya akakutana watu wanaabudu vizuri, aca aravuga ati mbega ko bahimbaza akakutana neza, watu wanasifu mzuri, asanga bariko baratazira lakini neza, hawajua mwenyewe biko na sifu. ariko nibazo bariko barahimbaza. Biblia inasema ya kwamba Biblia yanje iravuga ngo ile siku Paulo akasimama ngo kijage Paulo akawafundisha Mungu, barabigisha Imana, akawapatia revelation ya Mungu, wabahiyere kwa wakaanza iby'Imana, kuabudu kitu wanajua. tangura guhimbaza ikintu bazi. Acha nikwambie kitu
kitu kimoja. reka ndakubwira ikintu kimwe. Hata uabudu miaka 1000. Naho wohimbaza imyaka ibihumbi. Kama haujua uko naabudu nani? Utazi uri kurahimbaza Kama wawe. haujua uko naabudu kitu gani? Utazi icyo uri kurahimbaza icyo ari Hakuna cyo. kenye uko nafanya. Ntacyo uri kurakora. Maana yake maabudu Ni ukuvuga ngo guhimbaza inaanzia ku revelation tangurira kwiyerekwa ya kujua nitamwabudu nani. byo kumenya ati ndahimbaza nde. Kama mimi nakwambia nimba je ndakubariye ya kwamba kuabudu kunapaswa kuwa Mungu na kitu, ngo uhimbaze, ni ukuvuga ngo hari Imana ni n'ikintu. kwa sababu kuna wa miungu wengi. Nuko hari ibigirwamana byinshi. Kuna miungu wengi. Hari ibigirwamana byinshi. Sasa katika ile miungu nyuma rero muri bijya bigirwamana hauwezi kuabudu ushobora guhimbaza na ujue ni Mungu gani unaabudu. Utazi Imana yari uri katikati ya kurahimbaza miungu. hagati y'ibigirwamana. Sijui kama tuko pamoja. Sinzi nimba turi kumwe. Sijui kama tuko pamoja. Sinzi ko turi kumwe. Na ndio maana niyo mpamvu jambo la kwanza icambere ili kwamba umwabudu Mungu halisi, kugira ngo himbaze Imana ili nyakuri, kwamba ukue adorateur, kugira ngo be kitu cha uhimbaza, kwanza chenye Mungu anafanya ikintu cambere Imana ikora anakuokoa. iragukiza. Biblia inasema Biblia iravuga katika Kutoka sura ya 9 kuvayo 9 Mungu akamtuma Musa, Imana ituma Mose akamwambia iramubarira wende waambie Farao ati nugende ubarire Farao achililie watoto wangu ati narekura abana ili banje waende kuniabudu. kugira ngo baje kumpimbaza. Kwa sababu gani? Kubera iki? Alijua katika utumwa wa Farao, kuko yariko arakora igikorwa cya Farao. alijua katika utumwa wa Farao yamenye mu butumwa bwa Farao hawezi kumwabudu, ntabwo bashobora kumuhimbaza. Oya, katika Misri muri Egiputa kulikuwa miungu mingi. hari ibigirwamana byinshi. Watoto wa Israeli mana b'Isirayeli walikuwa ndani ya utumwa. bari bari mu butumwa. Mungu akasema Imana iravuga lazima niwatoshe katika utumwa ati ni ngombwa ndabakuri mu ili gihugu kwamba cy'inyagano, niwapeleke waniabudu. hanyuma ndabatware bampimbaza. Amena. Amen. Mungu anatafuta watu wa kumwabudu. Imana irondera abantu bayihimbaza. Mungu atafute waombaji. Imana ntirondera abasenzi. Amen. 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 Wakati utakuwa mtu wa kumwabudu Mungu, mu gihe uzoba umuntu wo guhimbaza Imana, wakati utakuwa mtu wa kumwabudu mu Mungu, gihe uzoba umuntu wo guhimbaza Imana, hautakuwa nasema maneno mingi. ntuzoza uravuga amajambo menshi. Maana katika kumwabudu Mungu Urabona mu guhimbaza kuna Imana uhusiano ya mtu na Mungu. hariho imigenderanire hamwe n'Imana. Amen. Amen. Sasa ili kwamba wamwabudu Mungu, kugira ngo rero uhimbaze Imana, ilibidi watoe katika Israeli, katika byasaba Misri. yuko Imana bakura muri Egiputa. Na Misri muri Egiputa ni mfano wa dunia, na karorero k'isi, ama ni mfano wa utawala wa Shetani, canke na karorero k'ubwami bwa Satani. Mwanzo ya kuanza kuabudu Mungu ubwa mbere mu guhimbaza Imana inaanzia kuokovu. bitangurira mu gakiza. Amen. Amen. Kama hujaokoka utarakizwa hauwezi kumwabudu Mungu. ntushobora guhimbaza Imana. Utaabudu Mungu mwenye haujui. Mbega uzohimbaza Imana utazi? Mwanzo ya maabudu mu ntanguro yo guhimbaza inaanzia kuokoka. bitangurira mu gukizwa. Sasa unaokoka, maze gukizwa Mungu anakutosha katika utumwa wa dhambi. Imana ikagukura mu Mungu butumwa anakutosha katika bw'ibyaha, utumwa wa ulimwengu huu, ikagukura anakutosha katika utumwa wa Shetani, ikagukura mu kwabo na Satani, ili kwamba kugira ngo uende ukamwabudu, ugende kuyihimbaza. Na Mungu anataka tukue watu wenye kumwabudu. Imana resha kumenya abantu bayihimbaza. Amen. 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 Wakati utakuwa mtu wa kuabudu Mungu, mugizo umuntu wo guhimbaza Imana, utakuwa na uhusiano mzuri na Mungu, uzogirana ubucuti bwiza hamwe n'Imana. Kwa sababu katika kumwabudu Mungu, kuko mu guhimbaza Imana, nimekuambia ya kwamba nakubwiye yuko wakati uko naabudu Mungu, ugiye kurahimbaza Imana, unakuwa uko namwambia Mungu gisi alivyo. ubu uri kurabarira Imana ukuntu iri. Sasa jambo la kufuata, ikigira kabiri, wakati unaokoka mu gihe ukijijwe na unakuwa mtu wa kumwabudu Mungu, kandi ukaba umuntu ahimbaza Imana, waabudio Bwana abahimbaza Imana wanakuwa tofauti na watu wengine, batandukanye n'abandi bantu. Maana wakati unamwabudu unakuwa mtu wa kumwabudu Mungu. Mu gihe muriko murahimbaza Imana, kitu kiacha nikwambie kitu kikubwa, ikintu nshaka ndababarire gikomeye. Kuabudu Mungu, guhimbaza Imana ni maisha, n'ubuzima. Être adorateur, kuba uhimbaza, c'est une vie.
n'ubuzima. Tunapasha kuishi maisha ya kuabudu. Tubwirizwa kuba ubuzima bwo guhimbaza. Tunapasha kuishi maisha ya uabudu. Tubwirizwa kuba ubuzima bwo Na guhimbaza. kukua katika maisha ya kuabudu. Nitwaba ubuzima bwo guhimbaza. Manake kila kitu chako kinapaswa kumwabudu Mungu. Ni kuvuga ngo ikintu cyawe cyose kibwirizwa guhimbaza Imana. Jinsi ulivyo unapasha kumwabudu Mungu. Ingenuri ubwirizwa guhimbaza Imana. Kuabudu Mungu Guhimbaza Imana haishie ku maneno tu. nibiherera ku majambo gusa. Kuna watu wengine hariho abandi bantu wanaishi maisha ya kawaida. babayeho ubuzima Maisha busanzwe. yenyewe wanataka. Babayeho ingene bigombe. Lakini wakisikia ni siku ya kwenda kumwabudu Mungu, Ageze igihe cyo guhimbaza ndio Imana. anaanza kujiandaa kwenda kumwabudu Mungu. Ukabona atangwe kwitegura kujya Hapana, guhimbaza sio Imana. hivyo. Yasuko. Kuabudu Mungu Guhimbaza ni Imana maisha ya kila siku. n'ubuzima bwa minsi yose. Kote kwenye unapita, Hamwe aurenganya. maisha yako lazima imwabudu Mungu. Ubuzima bwawe ni ngombwa buhimbaza Yote yenye Imana. utafanya Ibyo ukora byose lazima bimwabudu ni Mungu. ngombwa bihimbaza Imana. Kenye utafanya Icyo chote, uvuga cyose kama unakifanya juu ya Mungu, ugikoze kama kubw'Imana, unakifanya mtukufu wa Mungu, ugikoze kubw'icyubahiro ni cy'Imana, kuabudu. ni uguhimbaza. Amena. Amen. Amena. Amen. Usingoe tu siku ya louange na adoration Ntuhimbaze gusa umunsi wa louange na ndio uanze adoration kujiandaa. ngo utangure kwitegura Maisha ya mwanadamu, ubuzima bw'umwana w'umuntu, maisha ya Mkristo, ubuzima bw'umukristo, maisha ya adorateur, ubuzima bw'uhimbaza. yote ni maabudu mbele za Bwana. Ni uguhimbaza imbere y'Imana. Yote kenye utafanya Icyo uzokora cyose uone ama kumwabudu Mungu. ubone yuko ari uguhimbaza Yote Imana. kenye kitakufikia Icyo wumvise uone ndani utukufu wa ubone Bwana. mu bwiza bw'uhoraho. Acha nikwambie shida ni tuko nayo. Ubiriza ndakubwire icyo dufise. Ni kwa sababu sisi Ingorane dufise nuko twebwe tunataka tugomba tuishi katika mwanga wa jua. tubeho mu mucyo w'izuba. Lakini nikwambie kitu kimoja. Ariko ndakubwira ikintu kimwe. Mungu hana besoin ya mwanga wa jua ili kwamba kuangazie. Ariko Imana nikeneye umucyo w'izuba kugira ngo ukumurike. Kwa sababu Mungu alipoumba, Kuko Imana ukisoma Mwanzo sura ya kwanza, twasomye mu itanguriro igice cya mbere. Biblia inasema ya kwamba Havuga ngo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. isi yari ubusa. Alafu giza Hari umwiza ndio ilikuwa inatawala. niwo wari uganje aho hantu. Hakukuwa nuru. Nta mucyo wari uhari. Kulikuwa tu giza. Hari umwiza. Nikiangalia vizuri, Ndabandanya neza, hakuna nafasi kwenye giza iliumbwa. nta na hamwe umwiza waremwe. Giza ilikuwako tu. Umwiza wamyeho. Lakini Biblia inasema ya Ariko kwamba biravuga yuko Mungu akasema nuru iwe. Imana ngo iravuga ngo umucyo nubeho. Mungu akaumba nuru. Imana irema umucyo. Lakini acha nikuulize kitu kimoja. Ndashaka nakubaza ikintu kimwe. Sa Mungu alikuwa hayaumba nuru. Mbega igihe Imana itari bwarema umucyo, Nini ndio alikuwa anamwangazia Mungu? ni igiki cyamurikira Imana? Maana vitu vyote vilikuwa ni giza tu. Ngo mbega ku bintu byose byari umwiza. Nataka kusema hivi. Ndashaka mvuga uku. Mungu ana lazima ya nuru. Imana nikeneye umucyo. Ya kawaida jua kuangazia. Umucyo usanzwe Wala wewe ariko wewe usikuwe na lazima ya nuru ya kawaida. nurondere gukenera Lakini umucyo uwe na lazima usanzwe. ya utukufu wa Mungu. Ariko wifuze kugira Hata ubwiza mbinguni bw'Imana, kuko no mu ijuru hakuna jua. nta zuba. Lakini utukufu wa Mungu Ariko ubwiza bw'Imana unaangaza usiku na mchana. uramurika ijoro n'umurango. Na utukufu wa Mungu Kandi ubwiza bw'Imana utautosha wapi? uzobukurahe? Katika kumsogelea Bwana, Ubwo kwegera katika Imana, kumwabudu Bwana, ubwo guhimbaza Imana. utukufu wa Bwana Hariho ubwiza bw'Imana utashuka juu yako bucakururuka kuri na wewe, kuangazia. hanyuma bukakumurikira. Wakati uko na utukufu wa Bwana, Mu gihe ufise ubwiza mwenye bw'Imana, ataona wote aho uri hose ataona Mungu. uzobona Mwenye Imana. utapita kote Aho uca hose atakufungulia njia, bazokugurira kwa sababu inzira, unafunikwa na utukufu wa kuko Bwana. ufutswe n'ubwiza bw'Imana. Haijalishi mavazi unavala ni aina gani, Ntacyo bitwaye imyambaro wambaye imeze haijalishi gute, nyumba unaishi ndani ni aina gani. ntacyo bitwaye inzu ubayemo ukugena Na imeze. ndio maana Paulo akatambua hicho kitu, Niyo mpamvu Pawulo yatawe icyo kintu, akasema ingawaje sisi tu maskini, aca aravuga ati nubwo turi abakene lakini tunawatajirisha wengi. ariko dutungishije benshi. Mtu mwenye iko na utukufu wa Bwana Umuntu afise ubwiza ana bw'Imana uwezo wa kutajirisha watu wengi, arafise ubushobozi bwo gutungisha ana benshi, uwezo wa kuponya nchi, arafise ubushobozi bwo ana gukiza uwezo wa igihugu kuponya quartier ya canke gukiza quartier yiwe, anavikwa kuko utukufu wa afutswe Bwana. ubwiza bw'Imana. Anaangaza
anaangazwa aramurikiwe sio na jua ya mwezi, ntabwo ari izuba ry'ukwezi, lakini anaangazwa na utukufu wa Bwana. ariko amurikiwe n'ubwiza bw'Imana. Amen. 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 Tuko pamoja. Turi kumwe. Tuko pamoja. Mbega turi kumwe. Mungu anataka tuwe watu wenye kumwabudu. Imana igomba ko tuba abantu bo kuyihimbaza. Kukuwa adorateur. Kuba abahimbaza. Mtu wa kujua kumsogelea Mungu. Umuntu azi kwegera Imana. Na katika kumwabudu Bwana. Hamwe no guhimbaza Imana. Wakati uko mbele za Bwana. Mu gihe uri imbere y'Imana. Unasema nakuja kumwabudu. Ukavuga ngo naje kuyihimbaza. Hawakwaki naabudu Mungu n'importe comment. Nibahimbaza Imana ukuntu bigombe. Na njoo bana kukutana. Niyo mpamvu uzosanga. Mtu anakuja mbele za Bwana. Unaje imbere y'Imana. Na anarudia vile vile. Agasubira inyuma uko yaje. Siri kubwa. Ibanga rikomeye. Ya kugeuza maisha yako. No guhindura ubuzima bwawe. Ya kushanje situation yako. No guhindura ibihe. Sio kulia sana. Ntabwo ari kurira cyane. Sio kuomba sana. Ntabwo ari gusenga cyane. Kusogea mu presence ya Bwana. Ariko nukwegera ubwiza bw'Imana. Mungu anapokuona. Gusenga kwa. Anaangalia. Imana ikakuraba. Mtoto wangu. Ikavuga ati mwenye iko na niabudu. Ati wowe kurabimbaza. Ana nyumba. Ati ntanzu. Biko na mfukuza mu nyumba. Bariko baramwirukana mu nzu. Mtoto wangu iko na niabudu. Umwana wanje ariko arabimbaza. Ana viato. Alafu Mungu anajibu kwa mahitaji yako na utaomba. Kandi ukabibona. Amen. Amen. Wakati unamwabudu Bwana, mu gihe uhimbaje Imana, kuna sinye za kumwabudu Mungu. Hari ibanga ryo guhimbaza Imana. Utaona mtu alikia mu kanisa, uzobona umuntu aje mu ishengero, alikuya kuabudu. Yaje guhimbaza. Saa ya kuabudu, igihe cyo guhimbaza, anaikala hivi. Agaca yicara. Agaca shira ukuguru kukundi. Haleluya. Hauwezi kumwabudu mfalme wa falme nagushura guhimbaza na unaikala wicaye. Haiwezekani. Nibishoboka. Wakati uko na maabudu Mungu, mugihe uri kurahimbaza Imana, unamuonesha kama we hauko kitu. Werekana ko atakiricho. Kama pete yako ndorashusha. Unafata ibyubahiro byako Imana. Yote myesi ko kitu. Ukayereka Imana kujana chote. Uko niko bime. Nipoteye. Jewe ntabonekane. Ariko uboneke. Kwa hiyo wakati wewe kuromanya. Utashuka mbele za Bwana. Ushauru kibere Imana. Utaangalia mavazi yako. Urabi myambaro yako. Utaangalia mapete yako. Urabi ibyubahiro byako. Utaangalia pesa zako. Uraba amafaranga yako. Utaangalia mabuja wako. Uraba mabuja bwawe. Utaangalia wako. Lakini utaangalia Bwana. Ariko urabi uhoraho. Utamwambia Bwana. Uzobunabwira tuhora. Ati ndajya. Niko kama punda. Ati jendi nk'umwana. Tembea juu yangu. Ati genda kuri jewe. Bwana. Ati jendi nipotee. Ati jendi ndogo bagenda ngenda imbere. Haleluya. Amen. Utakutana uko mbele. Uzosanga uri imbere y'Imana. Unasema ulikia kuabudu Mungu. Hanyuma ukavuga ngo naje guhimbaza Imana. Lakini uko tu hivi. Ariko ugasanga uri kuri samari. Uko naimba tu. Bari ko bararirimba gusa. Unafungula macho. Ukugurura amaso. Acha nikwambie kitu kimoja. Nikanda kubwira ikintu kimwe. Ndio maana mwanzo nilikwambia hivi. Niyo mpamvu mundango nakugiye. Kuabudu. Ati ariho biko tofauti na kuimba. Guhimbaza biratandukanye no kuririmba. Kuabudu. Guhimbaza. Sio kuimba nyimbo ya polepole. Ntabwo ari kuririmba nyimbo ya bukebuke. Oya. Haleluya. Kusifu Mungu. Gutazira Imana. Sio kuimba nyimbo za kurukaruka. Ntabwo ari kuririmba nyimbo za gusimbagurika. Oya. Lakini nakwambia ya kwamba ariko ndakubwiye yuko nyimbo ya kuabudu indirimbo zo guhimbaza inakuprepare, ziragutegura, inakutayarisha, ziragutegura ikufikishe kumwabudu Bwana, kugira ngo zigushikane mu guhimbaza Imana. Na mwabudu Bwana, mugihe uza guhimbaza Imana unamwambia Mungu kisi alivyo, ukabwira Imana uko ari. Kama Mungu wako ni mkubwa, nimba Imana yawe ari nkuru, mwambie Bwana uko mkubwa, uyibwira ati Imana uri mkuru, wengine kama yeye, nimba Mungu hakuna kama wewe, Imana nawe uhanye nawe kisi Mungu alivyo, nimba uko Imana ukwiri. Acha nikwambie kitu kimoja, reka ndakubwira ikintu kimwe. Dimension urugezo ya revelation napata mu Mungu wako bw'ingene ushobora gusigura Imana yawe kuinuliwa kwako canke gushigwaje uko Imana yawe. Ukijua Mungu mu dimension ya chini, ni wamenye Imana mu rugezo rwo hasi, utabakia mtu wa chini, azo kwa muri hasi. Ndio maana kuwa naomba Mungu niyo mpamvu uri kurasenga Imana akupatia revelation, aguhe ihishurirwa kumjua Mungu zaidi, kugira ngo uyimenye birenze. Acha nikwambie kitu kimoja, umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Bila binyeshe tunajua Mungu bijya ingene tuzi Imana biko kidogo sana sana sana, ni biko cyane gusumba ingene Imana iri. Ndio maana wakati wote niyo mpamvu igihe cyose taka Mungu akupatie ingine dimension ya kumjua zaidi, rondera ingene Imana yoguha urundi rugezo rwo kumenya Mungu zaidi, umenye Imana ku rugezo rwo hejuru. Mungu anajirevele kwako sana.
Isi unamwelewa Mungu zaidi. ingene uzotahura Imana birenze. Vile vile Mungu atajirevele kwako sana. Kujya nyene ni Imana izokwihishura birenze. Lakini unafanya miaka 5. Ariko ugasanga Unaweza kufanya miaka 5. ugasanga umaze imyaka 5. Tuko na wewe hapa mweni Ankoni. Uri ngaha muri Ankoni. Na unakuyaka kila siku. Kandi uza misi yose. Unaimbaka. Ukaririmba. Unatoaka sadaka. Ugatanga ishikara. Na maisha yako haibadiriki. Akane ubuzima bwawe buhinduke. Unapata dimension ya kuelewa Mungu. Uramenya urugezo rwo gushobora gutahura Imana. Mabudu Mungu naikala. Ntushobora guhimbaza Imana wicaye. Na mabudu Mungu nasimama. Ntushobora guhimbaza Imana uhagaze. Mabudu Mungu nashuka. Uhimbaza Imana waciye bugufi. Kitu kinanishangazaka. Ikintu kinangaza. Yesu akamwambia hivi. Yesu aramubarira uko. Mwe munaabudu musipokijua. Mwebwe muhimbaza ico mutazi. Lakini sisi ariko twebwe tunaabudu tunapokijua. Duhimbaza ico tuzi. Acha nikwambie kitu kimoja. Umviza ndakubwira ikintu kimwe. Unajua kama watu wenyewe wanakuwa wanaabudu miungu. Urazi abantu bahimbaza ibigirwamana. Cha kushangaza wanaabudu kutushinda sie wenyewe tunajua Mungu. Bahimbaza gusumba kwa wengine. Bo usanga kwa kuabudu. Mu guhimbaza. Anapiga magoti. Bafukama. Anapiga kichwa tamara 10. Akunama hasi. Na iko naabudu Mungu majulikana. Bariko bahimbaza Imana batazi. Ariko twebwe abantu b'Imana. Twebwe tugahimbaza twicaye. Mungu akusamee sana. Imani tubabarire cyane. Najua maana maisha yako igeuke. Niyo mpamvu ubuzima bwawe budahinduka. Leo ariko no munsi Mungu anataka badilishe kitu maisha yako. Imana ishaka guhindura ikintu ku buzima bwawe. Anataka kubeba ingine sehemu. Imana ishaka kugutwara ahandi hantu. Umwelewe Mungu ni nani. Utauri Imana ni inde. Uyo mwenyewe uko naabudu ni nani. Ni Imana yiwe uri kurahimbaza. Mungu uko zaidi ya Obama. Imana yo hejuru ya Obama. Mungu uko zaidi ya president wote. Imana yo hejuru y'aba president bose. Mtu mbele ya president. Mtu akikuwa mbele ya president. Umuntu yari mbere ya president. Anatetemeka. Arachugumira. Lakini mbele ya Mungu. Ariko imbere y'Imana. President wa president. Umukuru w'igihugu wo hejuru y'abakuru bose. Mwenye iko na neno ya mwisho maisha yako. Ufisi jambo rya nyuma ku buzima bwawe. Unaabudu na ikala hivi. Ugachuhimbaza wicari. Haleluya. Uvuga ngo haleluya. Sio nataka Mungu akufanyizie nini? Ugashaka ngo Imana igukorera iki? Nataka Mungu akufanyizie nini? Ushaka Imana igukorera iki? Wakati uko mbele za Bwana. Igihe uri imbere y'Imana. Jua uko mbele za nani? Umenye ati ni imbere yande. Jua uko na muabudu nani? Ati ndiko ndahimbaza nde. Kwa maana kuabudu bila kujua. Kuko guhimbaza tacho. Kuabudu mwenye haujue. Ugahimbaza utazi. Ni shida sana. Ni ngorane gose. Ni kama vile. Ni nkaho. Uko nafanya marche sur place. Uri kuratambukira aho uri. Ukafanya marche sur place. Utambukira aho uri nyene. Mtu mwenye anafanya marche sur place. Uyu muntu atambukira ahari. Anachoka sana na mwenye ko atembea. Araruha cyane gusumba uri aratambuka. Mtu mwenye anafanyaka marche sur place. Iyo umuntu ariko aratambukira ahari. Anachoka sawa sawa. Araruha cyane. Na mwenye iko natembea. Kurusha ujya ariko aragenda genda. Mwenye iko natembea. Ariko ujya ariko aragenda genda. Akipiga pa 1000. Ari kwisi ntambwe igihumbi. Anakuwa anafika sehemu. Agashika ahantu. Lakini mwingine ariko undi anapiga pa 1000 iko sehemu moja. Agakubita intambwe igihumbi ari aho nyene. Ndio maisha yetu tuko naishi ile. Nibwo buzima tuko turaba. Tuavance. Nitwavanse. Tutujue kumwabudu Bwana. Tutazi guhimbaza Imana. Wengine wengi bashaiwa siri ya kuabudu Mungu. Abandi ugasanga nibazi guhimbaza Imana. Biko mbali sana. Bari kure cyane. Maisha yao yako mbali sana. Bamaze gushika kure gose. Wakati ukisikia kuabudu Mungu. Mu gihe wumvise guhimbaza Imana. Un adorateur. Uhimbaza. Ule mtu wa kuabudu. Umuntu ahimbaza. Hangu wake bamwambie upige magoti. Ntibarinda kumubwira ati pfukama. Oya. Lakini wewe. Ariko wewe. Tusimame. Tuhaguruke. Wewe mongana na ikala simama. Wewe wa mama ni uhaguruke. Akarinda kukwinyi. Haujua ukiyafanya nini. Nuko utazi ico waje gukora. Un adorateur. Uhimbaza. Akisikia tu. Yumvise gusa. Ni muda wa kumwabudu Bwana. Umwanya wo guhimbaza Imana. Jambo ya kwanza. Anajisahau. Aribagira. Anaona kama yeye hafai. Akabona ko adakwiriye. Lakini mwenyewe anafaa. Ariko ukwiriye. Ni yule. Nujya. Anastahili kuabudiwa. Abere guhimbazwa. Akiona kama hafai. Abonye ko adakwiriye. Kama ni mu matope. Iyo ari mu byodo. Mu matope. Acaguma aho nyene. Kama ni nini. Nimba ari mu biki. Atalala.
kyamahonye sie ariko twebwe Mungu ametujalia neema. Imana tugiriwe Tuko na matapi. dufise n'amata Tuko na masima ya mzuri. dufise amasima meza Lakini unasikia haya. ariko kumva isoni Unashindwa kukunja magoti yako. ukananirwa Ili kuzinga kwamba umwabudu Bwana. igihe cyo guhimbaza Na Imana unasema ulikuwa kuabudu Mungu. hanyuma ukacuvuga ngo waje guhimbaza Imana wewe na mwalinda mu disco muko sawa sawa. n'uwagiye muri disco muranganya Mwenye linda mu disco uwagiye muri disco anataka furahisha mwili. agenda kuryohererwa umubiri Miziki ipigwe, imiziki ivuzwe acheze, atambe atoke yasho, abicuya arante. atahe Lakini ndani ya roho ariko mu mutima wiwe hakuna kitu anarudia nacho. ntaco asubiranye inyuma Wewe mu Kristo usikwesa mwenenda ku disco na ntumere nk'ugiye muri disco unakuya hapo unapiga miziki bakavuza imiziki unakatika kabisa au gakatika vy'ukuri alafu unarantire vile vile. hanyuma ugataha uko nyene. Yakobo akasema Yakobo aravuga sitakuacha ati sinzokureka kama haunibariki. utampeza. Ukikuwa mbele za Bwana uri mbere y'Imana usitike kutoka kama Mungu hayakubariki. ni wemera kuvaho Imana itagweza kutoka kama Mungu hayakufanyizia kitu. Nuze wemera kuvaho Imana itaracira gukorera. Aijo kubera iki? Miaka na miaka, imyaka n'imyaka, magonjwa inakusumbua, ingwara zikakuza, miaka na miaka, imyaka n'imyaka, shida ile moya tu, ingora ni imwe imwe ingenye. Unasema ko nenda mbele za Bwana, kandi ukavuga ngo uje imbere y'Imana siku moya ukwe kama Hana, uzumere nka Hana, useme hivi uvuga uko sitatoka mwa hii nyumba ati simba muri noze kama uyanitendea utarankorera, Bwana sitatoka hapa ati ura simbaga. Bwana hanyuma uhoraho ataangalia moyo wako, asora mu mutima wawe na atatenda, kandi azokora. Mungu anatafuta watu kama wale, Imana irondera abantu nkawe ili kwamba wamwabudu, kugira ngo Mungu bamuhimba anatafuta watu kama wale, Imana irondera abantu ili nkawe kwamba wamutukuze, kugira ngo Mungu anatafuta kama watu kama wale, Imana irondera ili kwamba abantu wamuinue, kugira ngo bayishire na hejuru. kuambia maabudu Ndakubwiye ngo ni naguhimba maisha ya kila siku, n'ubuzima bwa misi maisha yako ubuzima bwawe iko ya kumwabudu Mungu, bube ari ubwo guhimbaza yote Imana. utakuwa unafanya Ibyo uzokora byose bimwabudu Mungu. bihimbaza Imana. Ukikuwa kukazi, uri mu gikorwa maisha yako yaabudu Mungu. ubuzima bwawe buhimbaza Imana. Ukikuwa nyumbani, uri muhira maisha yako yamwabudu Mungu. ubuzima bwawe buhimbaza Imana. Ukikuwa sehemu yoyote, ahantu uri hose utafanya ibyo byo ukora byose bihimbaza Imana. Acha nikwambie kitu kimoja, umviriza ndakubwira ikintu kimwe. sasa utapanda mu ngazi ya adoration, ugiye uzoshika mu rugendo, sasa utapanda mu ngazi ya adoration, ugiye go hejuru, fanya angalicho kiburi sikuingii, ubwibone nibuze fanya bukwinjira, angalicho kiburi sikuingii, ubwibone nibuze bukwinjira. Kwa mu kategoria ba adorateur, ni waba mu bahimbaza, kuna vitu Mungu anafanyaka na wewe, Imana ikwivugana nawe inachangaza dunia, bikiratangaza isi. lakini please, ariko ndakwinginze, Mungu anafanya vitu vikubwa, kurenza nyani Imana ubandanye ikora ibintu wewe bikomeye. please unateremuka, wewe rero ubandanye umanuka. abainuake mtu mweko yule ya manjanja, nibashira hejuru uri hejuru y'abantu, abainuake mweko chini, ariko bashira hejuru uri hasi bamushira hejuru. ukikuwa juu ni waba hejuru hautainuka, nuzoja utateremuka, ahubwo uzoja hasi. ndio maana kama Mungu anakuinua, niyo mpamvu Imana igushize wewe shuka, we numanuke, shuka, we numanuke. please unashuka sana, ingene umbandanye please Mungu umanuka, anapandisha sana. Imana irushirizaho kukuduza gose. Amen. Sijue niseme nini. Sinzi ico novuga. Mungu anataka ukuwe adorateur. Imana igomba kuba uhimbaza. Mungu anataka ukuwe mwabudio halisi. Imana igomba kuba uhimbaza nyakuri. Aseme watu kama hao, ati abantu nk'aba ndio Mungu anataka. aba ni Imana igomba. Tukikuwa wa adorateur, kuko nitwaba bahimbaza tutafanya mambo makubwa. tuzokora ibikomeye. Tukikuwa wa adorateur, nitwaba bahimbaza mchungaji wetu hatachoka. umwungere wacu ntazoroha. Tukikuwa wa adorateur, nitwaba abahimbaza tutatikisa dunia. tuzonyeganyeza isi. Tukikuwa wa adorateur, nitwaba bahimbaza Mungu nyakuri, atafanya miujiza mingi pamoja nasi. Imana izokora ibitangaza byinshi hamwe Ndio maana natwe. leo niyo mpamvu no musi Mungu alitaka Imana igomba usikie hii maneno, uwumve iri jambo, utoke kwenye ulikuwa, uve aho waruri, utoke kutembea marche sur place, uve kugenda aho uri, uingie mu monde ya adorateur, hanyuma winjire mu isi y'abahimbaza nyakuri. mu monde ya adorateur, ni wamara kwinjira mu isi y'abahimbaza nyakuri, tunasema maneno kidogo, uzoza uvuga amajambo na make, Mungu anatenda. hanyuma Imana igakora. Kwa adorateur abahimbaza wanakuwa wanafunikiwa na utukufu wa baba Mungu. batwikiriwe n'ubwiza bw'Imana. Hawezi kuwa adorateur ntushobora kuba kisha uhimbaza Mungu akuache utupu. hanyuma Imana ikureke gusa. oya, Hawezi kuwa adorateur ntushobora kuba kisha uhimbaza Mungu akuache hivyo hivyo. hanyuma Imana ikureke gutyo.
oya ukikuwa adorateur niwaba uhimbaza utafunikwa na utukufu wa Bwana. uzotwikirwa n'ubwiza Mungu bw'Imana. anataka tutoke mulevu tulikuwa ndani. Imana ishaka ko tuva mu rugezo twarimo Tujue namna gani ya kumwabudu. tumenye uburyo dushobora kumuhimbaza. Nilikwambia kitu kimoja. Nakubwiye ikintu kimwe, Nyimbo ni mzuri, indirimbo ni nziza inatukokota, ariko ziradukwega inatuleta zikatuzana ili kwamba tumwabudu kugira ngo Mungu. dushobore guhimbaza Tusiwe Imana. tunaishia kunyimbo tu, Ntitube turaherera ku ndirimbo lakini gusa tukufikie kumwabudu ariko Bwana. tugeze mu guhimbaza Imana. Mungu anapoona mbinguni, Imana imaze kuturaba mu ijuru anaangalia namna tunavyomwabudu, ikaraba ingene tuko turayihimbaza, utukufu wa Mungu utashuka. ubwiza bw'Imana buca Na bwururuka utukufu wa Mungu utashuka, kandi ubwiza bw'Imana ni buragururuka. solution ya kila problema Ni itashuka. ukuvuga ngo ni inyishu y'ingorane zose. Utukufu ya Mungu ikishuka, Ubwiza bw'Imana bwururutse hatutakuwa watu bakulialia ntabwo tena. tuzoba abantu bo kurira. Napendaka Meshaki, Shadraka na Abednego. Ndakunda Meshaki, Shadraki na Abednego. Nikisoma habari yao ndani ya Iyo Biblia, nsomye inkuru zabo muri Bibiliya banaambia mfalme, babariye umwami si hatuwezi kuabudu ingine Mungu, ati twebwe ntidushobora guhimbaza ibindi hatuwezi bigirwamana, kuabudu miungu. ntidushobora guhimbaza ibigirwamana. Tunajua kitu kimoja, Tuzi ikintu kimwe, ule Mungu tunayemwabudu iyo Mana duhimbaza atatukomboa, izodukiza. na hata kama Hallelujah. na hata kama angetukomboa, Nubwo atodukiza atabakia tu Mungu maisha yetu, azobandanya ari Imana mu buzima bwacu, atabakia tu Mungu maisha yetu. izobandanya iri Imana mu Sikia buzima maneno bwacu. ya adorateur, Umviriza amajambo sikia y'uhimbaza, maneno ya adorateur. umviriza amajambo y'uhimbaza.